Okay, chapter hari ini kita masuk chapter barulah. Numerical Descriptive Measures. Okay, chapter ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada chapter yang sebelum ni lah, yang chapter 3. Kalau sebelum ni, chapter 3 saya recap balik. Okay, yang chapter 3 ni kita lebih kepada tentang pengenalan awal. Okay, untuk mengenal pasti beberapa jenis graf, pie chart dan sebagainya lah. Dan selepas tu kita pun diperkenalkan dengan satu kaedah baru untuk menentukan outlier menggunakan kaedah stem and leaf plot. Okay, dan stem and leaf plot ni dia sebenarnya untuk detect outlier. Okay, maksud outlier ni sebenarnya adalah data yang lain daripada yang lain. Okay, contohnya macam ni lah. Kalau kebanyakan responden, bila kita hantar buat questionnaire, dan kita nak mohon daripada pandangan daripada responden tentang gaji. Okay, contohlah. Jadi bila kita letak soalan pertanyaan tentang gaji, kebanyakan responden, bila gaji makin naik, kebanyakan akan setujulah kan. Kebanyakan ke ada yang tak setuju gaji tak? Jadi kebanyakan bila diminta, dia ditanya soalan tentang gaji, jadi bila tentang gaji ni kebanyakan responden mestilah nak gaji tinggi. Tapi bila ada beberapa responden yang tidak setuju dengan kenaikan gaji, bila ada beberapa yang tak setuju, itu adalah kita panggil outlier. Okay, outlier ni maksudnya datanya berlainan daripada majoriti. Okay, dia lain. Sebab kebanyakan sepatutnya bila kita ambil sampel daripada population, okay, sample is a portion of the population. Maksudnya hanya sebahagian sahaja daripada population tersebut untuk dijadikan sampel. Jadi sampel tu must be representative to the population. Jadi bila representative, maksudnya jawapan yang diberikan oleh sampel must be equal daripada keseluruhan populasi. Jadi maknanya bila dapat result yang lain, outlier, result yang selain daripada perspektif sampel itu sendiri, itu kita panggil outlier. Jadi sebenarnya bila ada outlier, kita kena remove lah daripada data yang ada. Jadi cara nak remove dia biasalah, kita boleh delete. Okay, katakanlah kalau ikut statistik sample size determination, okay, kita dapat kita kena 300 sampel. Okay, daripada 300 sampel itulah kita pun kenal pasti identify ada 20 data yang dianggap outlier. Okay, jadi daripada 20 tu lah kita kena remove daripada data asal. Okay, jadi maknanya adalah data 280. Okay, asal ada 300, tolak 20 outlier, jadi tinggal 280. Jadi 280 tu lah akan dibuat analisis lah untuk empirical. Okay, jadi untuk chapter sebelum ni lebih kepada deskriptif statistik. Okay, sama saya bagi tahu sebelum ni lah. Okay, statistik ni divided into two parts. Okay, the first one we call as the descriptive and the other one we call inferential statistik. Okay, untuk descriptive statistik ni lebih kepada presentation, data presentation yang melibatkan datanya categorical. Contohnya gender, education, income dan sebagainya lah, categorical variable. Tapi yang melibatkan continuous variable selalunya kita akan ukur melalui mean ataupun median. Jadi mean median ni sebenarnya kita boleh buat analisis yang akan dibincangkan untuk chapter 4 ni lah. Kalau chapter 3 ni lebih kepada untuk categorical variable ataupun mode. Okay, mode selalunya lebih kepada most frequently. Okay, maknanya kalau data yang paling kerap, frequently yang paling tinggi, itu dianggap sebagai mode. Okay, jadi itu juga sebahagian daripada deskriptif statistik. Kalau inferential statistik hanya melibatkan mean and median. Okay, dan ada jugalah testing dari segi normality yang akan dibincangkan dalam chapter ni. Okay, okay, seterusnya. Okay, untuk by the end of this chapter, you should be able to understand the mean. Okay, understand the mean, median, mode as measure of central tendency. Okay, yang ni kita sebenarnya boleh faham daripada previous chapter lagi lah. Okay, sebab untuk dapatkan mean dia ada beberapa formula. Okay, kalau using based on the ungrouped data macam mana, based the group data macam mana formula dia. Okay, ini adalah calculation for each group. Okay, and then we have to explain and use the properties of mean, median and mode. Okay, ini dari segi kefungsian. Okay, selalunya kalau bidang yang lebih tinggi, kalau selalunya kita akan guna mean and median lah. Kalau mean and median ni selalunya untuk inferential statistik. Okay, untuk inferential.
Kalau mode ni untuk deskriptif, statistik deskriptif. Okay, deskriptif statistik yang kita guna result menggunakan pie chart baca lah. Okay, kita belajar daripada past chapter. Okay, previous chapter. Kalau mean median lebih kepada inversion. Ya, kalau lebih belajar lagi di kira nanti, dia akan ada benda lain. Kalau mean ni untuk parametri. Okey, kalau median ni non-parametri. Okay, sebenarnya ilmu ni lagi luas lah sebenarnya. Tapi kalau kita ikut daripada silibus ni, terhad setakat ni dululah. Okey, jadi mean untuk mean and median tu untuk inferential statistik, and mode ni dari segi untuk descriptive statistik. Okey, jadi daripada result yang kita dapat ni, kita boleh tahulah okay, which factor yang paling memberi contribution yang paling tinggi terhadap ni. Contohnya service quality IV. And then facility IV. Guys, kita tahu service quality ni semakin tinggi nilai, semakin tinggi service quality yang disediakan oleh pihak library ke atau mana-mana institusi, kepuasan pelanggan semakin meningkat. Okay, jadi lepas tu kalau facility tu semakin meningkat, kepuasan pelanggan pun tetap meningkat. Okay, jadi maksudnya antara service quality dan facility, which factor yang paling dominan memberi sumbangan ataupun memberi kesan, impak yang paling besar terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kita boleh ukur melalui nilai mean lah, nilai mean. Okay, kalau data tak normal, kita boleh guna median. Okay, yang ni lah. Itulah beza sama ada kita nak guna mean ataupun median. Okay, dan seterusnya, okay, draw box and whisker plot to view the distribution of data. Okay, draw box and whisker plot ni adalah salah satu teknik untuk testing normality. Teknik untuk testing normality. Okay, normality ni sebenarnya untuk testing normality ni ada beberapa approach lah. Contohnya dari segi skewness, kurtosis, critical ratio, histogram plot, okay, and box and whisker plot lah. Tapi untuk yang level awal ni kita diperkenalkan untuk box and whisker plot lah. Tapi ada jugalah dalam last chapter ni ada dibincangkan juga untuk skewness. Okey, tapi untuk pengiraannya lebih dominan kepada box and whisker plot lah. Tujuan ni sama, the purpose sama untuk determine the normality distribution. Okey, untuk box and whisker plot ni, dia sebenarnya bergantung kepada value of mean, median and mode. Kalau katakanlah kita dapat nilai mean, okay, nilai mean equal with median and also mode. Okay, maksudnya normality, maksud data is normal. Data yang kita ambil daripada sampel itu normal. Okay, normalnya baguslah. Kalau kita dapat nilai mean less than median, and also, okay, yang ni kita panggil negative skewness. Okay, negative skew. Kalau nilai mean greater than median and also greater than mode, kita panggil positive skew. Okay, positive skew. Okay, maksudnya kalau dua-dua ni negative and positive skew ni adalah kategori data tak normal. Okay, maknanya untuk data tak normal ni terbahagi kepada dua jenis lah, iaitu positive and negative skew. Kalau untuk normal ni hanya ni. Okay, maksud value mean and median ni nanti kita akan bincang lah. Okay, untuk seterusnya. Okay, kalau untuk normality ni akan bentuk macam ni, bell shape. Okay, yang ni kita akan panggil bell shape. Bell shape yang gelembung tengah-tengah ni lah. Okay, yang ni adalah nilai, okay, nilai majority kan, cos 0, 1.96. Okay, adalah nilai-nilai dia, 1.96. Okay, kalau yang outlier ni adalah nilai selain daripada sini. Outlier ke sini. Sini lah nilai lain dari yang lain. Okay, yang ni adalah nilai yang majority. Okay, kalau skew, positive skewness dia akan jadi gelenggang macam ni lah. Okay, ni positive skewness. Okay, satu lagi yang ni negative skewness. Okay, negative skewness dia akan skew dekat left ni. Dekat left, kalau positive skew dekat sini. Okay, itu beza dia. Kalau bell shape yang normal dia akan gelembung tengah-tengah. Okay, and then last kali untuk calculate the first quartile and third quartile of data distribution. Okay, untuk first quartile dengan third quartile lebih kepada untuk kita tahu kedudukan value yang ada. Okay, nanti kita tengoklah. Okay, next.
Okay, ini adalah example yang untuk dapatkan mean. Okay, kata if the test score of 5 students are 70, 80, 60, 90 and 50. Okay, to get the mean, we have to get the total for each score. Okay, kita dapatkan total ke 70, 80, 60, 90 and 50, and then we divide by the number of students. Okay, ni the unit of analysis dia panggil student. Tu panggil unit of analysis. Ada term dia istilah. Kalau cerita tentang 5 teachers, okay, so the unit of analysis is teacher. Okay, unit of analysis ini sebenarnya lebih describe tentang characteristic of the respondent ataupun subject. Okay, yang ni kita akan bincang untuk chapter nantilah. Okay, yang tapi saya sajalah bagi dululah. Okay, the mean score of this student is 70. Okay, lepas kita dapat total dan divide, kita akan dapat 70. Okay, dan seterusnya untuk median. Median, okay, katakanlah kita dapat data yang sama, test yang sama, tapi kita kena susun terlebih dahulu sebelum kita dapatkan center value. Okay, kita kena susun from the lowest value until the highest value. Okay, highest value. Okay, mana kita kena susun from the lowest value until the highest lah. Daripada skor yang diperoleh. Okay, kita tengok susunan 50, 60, 70, 80, 90. Okay, makin menaik. Okay, and then we have to get the median score. Median score adalah nilai di antara list data. Okay, kalau katalah kalau saya buang sini 2, delete 2 sini akan delete 80 dan 90. Okay, maksudnya yang ada di tengah-tengah untuk odd number ni adalah 70. Okay, median score. Kalau katakanlah dapatnya even number, okay, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Okay, kalau kita buang sini 2, okay, sini 2. Okay, maksudnya di antaranya kita tak boleh kena pasti sebab bilangan numbernya adalah even. Okay, genap. Okay, jadi kita akan dapat dua value di center ni, 60 dan 70. Jadi untuk dapatkan median, okay, 60 plus 70 divide by 2. Okay, jadi kita dapat 65 lah. Jadi value untuk median score adalah 65. Okay, kalau in case like this lah, for the situation like this lah. Okay, kalau dah dapatnya odd number, kita boleh directly dapat lah. Okay, and then last sekali kita tengok untuk mode. Okay, mode ni based on most frequently. Okay, frequently in the data set. Okay, kalau datanya paling kerap, kekerapan yang paling tinggi itulah nilai bagi mode. Okay, contoh dalam case ni, okay, 50 ada 1, 60 ada 1, 70 ni ada 3 value. Okay, ada 3 values. Okay, 80 ada 1, 90 ada 2. Okay, so dalam case ni, nilai kekerapan yang paling tinggi adalah 70 lah. 70. So, the mode value for this data set is 70. Okay. Dan kalau kita katakanlah ada soalan untuk tahu what is the type of the data distribution. Okay, so kita nak tahu sama ada data yang kita dapat ni normal ataupun tak normal. Sekarang ni kita boleh tengok pada nilai mean. Mean, median, okay, and mode. Okay. Kalau dalam kes ni, kalau kita lihat nilai mean yang kita dapat ni 70. Okay, 70. Lepas tu untuk median pun dapat 70. And then last sekali pun mode pun 70. Maksudnya 70 equal to 70 equal to 70. Jadi maksudnya normality is achieved lah. Okay, so data is normal. Okay, itu adalah example. Okay, dan nanti saya akan lagi lah ada untuk kelas ni. Okay, sekarang ni kita proceed untuk ungroup data. Okay, ungroup data tu maksud dalam macam tadi lah. Okay, yang 50, 60, 70 dan sebagainya. Okay, ini kita panggil ungroup data. Kalau yang group data ni selalunya yang dah ada table lah. Yang table lepas tu dah ada class interval. Okay, ataupun tak ada class interval pun dia panggil group data jugalah. Okay, itu beza antara ungroup dengan group data. Jadi untuk dapatkan mean ni, dia berbeza dari segi parameter. Okay, ini kita panggil parameter. Okay, population mean and sample mean. Untuk formula dia hampir sama, cuma beza dari segi parameter yang digunakan lah. Okay, macam saya boleh bagi tahu beza antara population and sample. Sample ni sebenarnya daripada population. Okay, dia macam ni lah. Ni population.
Jadi kita nak ambil sesuatu testing, kita ambil sebahagian sampel. Okay, ini population keseluruhan. Jadi bila yang ni adalah sampel. Okay, sampel ni sebenarnya a portion from the population. Okay, sebab itulah formula dia pun sama. Dan cuma dia akan berbeza dari segi N ni lah, nilai N. Okay, sebab N untuk population ni sebenarnya lebih besar lah. Okay, ni example 4.1. Okay, kalau soalannya keluar, yang mana-mana yang keluar dekat final exam ke, quiz ke, test ke, okay, nilai-nilai yang keluar daripada ini kita panggil population data. Okay, population data. Selalunya kita akan diminta untuk find the sample data lah. Okay, jadi bila population data, kita akan menggunakan parameter mu. Okay, ini parameter mu. Okay, jadi boleh dapatkan nilai lah. 24 plus 30 plus 90, 26 and 11. Okay, dapat total ni barulah kita divide by 5 departments. Okay, 5 departments. Okay, 5 departments. Jadi the answer is okay, 18.6. Okay, ni adalah mu. Okay, ramai jugalah yang tersalah. Kebanyakan yang akan buat macam ni lah, S-bar. Dia tak tahu beza antara parameter antara mu dengan S-bar. Kalau ada sesetengah lecturer ni, dia memang agak cerewet jugalah. Dia akan tengok dekat ni. Walaupun nilai awak betul, min awak betul, tapi dia akan, kalau salah dekat parameter ni, dia akan dia ambil macam mana lah. Tapi kalau saya tak ambil macam mana pun, asalkan jawapan sini betul, okey lah kalau saya. Kalau setengah lecturer yang saya kenal tu dekat fakulti kita ni, dia tengok juga ni. Kalau saya tengok sini, habis lah, habis lah. Okey. Okey, lepas tu ada untuk median. Okey, median ni samalah example yang tadi. Kita kena susun dulu. Example 4.3, kita kena susun dulu kedudukan value from the lowest. Okay, dalam kes ni nilai 3 lah yang paling rendah. Okay, yang paling besarnya adalah nilai 22. Okay, jadi kita susun from the lowest until the highest value. Okay, dalam kes ni disusun. Okay, dia kena susun dahulu. Kita tak boleh simply get the median value okay, based on the list dataset ni lah. Kalau kita terus kepada tanpa susunan, jadi mungkin dapat jawapan sakit. Cuba kita buat perbandingan dulu. Katakanlah okay, saya delete sini 4. Okay. Okay, sini pun 4 delete. Okay, ada lagi tengah. Kita delete lagi 4. Okay, telah 2 sini, 2 sini. Okay, jadi the median score is 50. Okay, jadi 50 lah. Apa ni? Cuba kalau kita tak susun value. Okay, masa kalau kita tak susun value, okay, sini 4. Okay, sini 4, 2, 3, 4. Okay, delete lagi 4. Okay, delete lagi 4 sini, delete lagi. Jadi kalau kita tak susunan, kita akan dapat median score tu 60. Maknanya jangan bila dapat soalan tu jangan tergopoh kapah lah. Tahulah senang nak dapat find the median score ni. Yang senang tu lah diri ni. Okay, jadi kena susun dulu. Okay, beza tu. Okay, dan seterusnya. Okay, mode. Okay, mode untuk kategori data lah yang saya dah explain tadi. Okay, kita proceed untuk, okay, ini adalah normality distribution yang saya bagi tahu tadi. Okay, untuk based on, mana tu? Okay, based on ni, Bose and Whisker plot. Okay, kalau normal, kalau normal, kena nilai mean must be equal with the median and also mode. Kalau negatively, nilai mean less than with the median and mode. Kalau positif itu greater than. Ya, kena tengoklah. Kalau dalam kes tadi macamnya tadi kalau nilai mean. Cumanya walaupun soalan finder selalunya soalan finder itu markah untuk type of distribution ni paling tinggi pun 4 markah lah. Cumanya bila kalau katakanlah kita salah untuk dapat calculate nilai mean dia pun salah ataupun salah satu, bila dia tanya lagi soalan tentang distribution, lagilah salah. Sedangkan untuk skor ni senang je. Kita boleh check, identify the type of distribution based on the mean value and also the median. Okay, sebab tu jangan cuai. Okay. Okay, dan seterusnya, okay, quartile. Okay, quartile ni sebenarnya untuk ukur kedudukan value. Okay, dia bukannya final answer tu untuk final answer tu hasil macam kita dapat dari mean.
Okay, kuartal pun ada formula dia sendiri. Okay, ada first quartile. Okay, first quartile and last sekali ada third quartile. Okay, third quartile. Third quartile ni, ni salah lah formula ni. Sepatutnya Q3. Okay, Q3. Okay, ni formula dia untuk third quartile. Okay, measure of position untuk ungroup data. Okay, first and third quartile ni hanya ada formula untuk ukur kedudukan value itu sendiri dulu. Okay, bukan final answer. Okay, tengok pada example. Okay, example 4.7. Okay, the 3-year annual returns of 14 low risk fund arranged in ascending order are as given as follows. Okay, daripada ni adalah list of data set lah. Okay, ada 14. Okay, daripada 14 dia diminta untuk find the first and third quartile. Okay, formula dia tadi lah. First and third quartile. Okay, n plus 1 divide by 4. Okay, kalau untuk third quartile, okay, 3 n plus 1 divide by 4. Okay, kalau n plus 1 adalah 40 lah. 14, okay, equal to 14 tambah 1 bahagi dengan 4. Okay, jadi kita pun dapat dapat answer untuk Q1 tapi baru dapat untuk kedudukan value. Okay, sama juga dalam kes ni 3 n plus 1, okay, 40 plus 1 50. Okay, divide by 4. Okay, tengok pada answer dia. Okay, ini adalah untuk first quartile. Okay, first quartile Q1. So ini Q1. Okay, jadi kita akan dapat 3.75 order observation. Baru dapat kedudukan value. Measure of position. Baru dapat kedudukan value. Jadi bila 3.75 kedudukan, kita assume sebagai 4 lah. Sebab more than 0.5 kan. Okay, kita assume 4. Jadi kita cari kedudukan value yang berada kedudukan nombor 4. Okay, masuk ke dalam kes ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, okay, yang ni nombor 4. Jadi the final answer for the first quartile is 30.8. 30.8. Okay, jadi 30.8 the first quartile. Okay, dan begitulah seterusnya untuk third quartile. Kalau third quartile kita akan dapat 11 to 5 lah. Bila kita assume sebab less than 0.5 kita akan dapat kedudukan value yang ke-11. Okey, tengok. Okey, sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so the final answer for the third quartile is 21.49. Okay. Juga yang ni ramai sangatnya buat mistake. Tadi memang banyak buat mistake pun. Okay, setakat ni memang ramai. Dia ingat lepas dia dapat formula tu terus ni lah answer dia. Tapi sebenarnya yang ni kita untuk bantu researcher dapatkan kedudukan value daripada ungroup data lah. Yang answernya sebenarnya yang ni. Okay, sebab itulah ramai yang tak dapat full mark. Okay, ni okay, sekarang ni kita masuk untuk mean. Lama ni. 3 minit. Okay. Okay, untuk mean, okay, ni untuk group data. Okay, mean kalau untuk formula group data yang ni. Okay. Kalau yang ungroup data, S bar equal to total S bahagi dengan N. Okay, beza kan? Okay, kalau untuk yang group data yang melibatkan table ataupun kelas interval macam ni, okay, ni formula untuk group data. Okay, ini total frequency. F adalah frekuensi. X ni adalah midpoint. Midpoint of the interval. Okay, midpoint of the interval. Okay, kita tengok pada example. Okay, example 4.8. Table 4.3 shows the years of working experience for 120 employees of Jimmy Company. Okay, yang ni year of experience class interval. Yang ni adalah class interval ataupun kita boleh panggil class boundary lah. Class interval. Okay, yang ni number of employee kita boleh represent denoted sebagai frekuensi. Okay, jadi bila sini frekuensi, jadi the total frekuensi 120. Total frekuensi 120. Okay, kalau based on the formula given to get the mean for the group data, okay, total FS bahagi dengan total F. Okay, daripada maklumat information yang kita dapat daripada table ni masih lagi tak lengkap.
Contohnya F kita dah ada. Sekarang kita nak dapatkan total Fs. Jadi kita kena create another column untuk S. S is the midpoint. S the midpoint of the interval. Okay, yang total frequency kita dah ada lah Fs. Lepas tu another column F multiply with S. Okay, ni F ni S. Okay, kita akan ada tambah lagi 2 column. Okay, jadi X ni macam mana? How to get that? Okay, kita tengok pada year of experience ni. Okay, from 1 to 4. Okay, 1. Maksudnya untuk dapatkan midpoint, formula dia 1 plus 4, okay, divide by 2. Okay, 5 divide by 2, kita akan dapat 2.5. Okay, and then we repeat the same process. Okay, 5 plus 8 divide by 2. Okay, 13 divide by 2, kita dapat 6.5. Okay, to 9 to 12. 9 to 12, okay, 9 plus 12 divide by 2, we get 10.5. Okay, kalau yang akan beza antara 2.5 dengan 6.5 ni 4. Maknanya dalam kes ni pun proses dia sama lah. 14.5, 18.5, okay, 22.5, lepas tu 26.5. Okay, jadi C class range C class dia tu adalah hanya 4 perbezaan dia. Okay, jadi untuk next step, okay, Fs. Okay, Fs maksudnya F ni frekuensi di sini perlu multiply with X di sini, midpoint. Okay, 16 darab 2.5. Okay, dapat result dia. Lepas tu 20 darab dengan 6.5 kita dapat. Okay, jadi akan dapat table macam ni lah. Okay, ni 60 multiply with 2.5. Okay, kita pun akan dapat result 40. And then 20 darab dengan 6.5, kita dapat 130. Okay, dan begitulah seterusnya. Okay, jadi kita pun dah dapatlah total. Selepas kita dapat bagi Fs, dapatkan total Fs. Ini adalah total Fs. Jadi bila formula total Fs, maknanya kita dapatlah okay, 1488 bahagi dengan total frekuensi 120. Okay, so kita pun akan dapat nilai mean bagi group data ni. Okay, so the mean for this answer is 12.4. Okay, 12.4 years of working experience each. Yang ni ada interpretation sendiri lah, bergantung kepada yang ni working experience lah, sebab kelas interview dia tentang working experience. Kalau tentang job satisfaction lah. Okay, bergantung kepada bentuk soalan lah yang ditanya. Okay, dan okay, median. Okay, yang ni okay, untuk median. Okay, dah nak masuk setengah jam dah. Okay, kalau median ni kita sambung untuk next week lah. Okay, sambung untuk next week untuk median. Okay, hari ni kita habiskan dulu lah sampai main. Lama-lama sangat kan opening lah. Okay, kita santai-santai je untuk subjek basket ni, tak perlu kalau sangat nak kerja habis macam esok nak final exam. Dah relax ke? Okay. Okay, jadi selesailah untuk chapter, selesai untuk setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung untuk median. Okay, jadi sebelum habis ni saya nak maklum lah. Okay, sebelum ni saya ada beritahu tak yang final exam 50%. Lepas tu yang dari segi carry mark 50 lah. Okay, untuk carry mark ni, okay, saya cadang nak buat quiz tu 10%. Lepas tu test 20%. Lepas tu assignment 20% lah. Okay, assignment pun 20%.